الحمد لله مقدر المقدور ومصرف الأيام والشهور، صلوات الله وسلامه عليه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سؤال لنا بترؤيا lalayan tanong ko mga ulama tanong gutwa ayata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Iman tuwati wala na kompleto akar kanus wagaman nyo. Pero to pakar kanus sulimwakan. Ini kaswat takar kanus Islam ukit-ukit. Away. Dalilaya ang marayag as Muslim na dad na mapumangilay niya na kuwan. Okay. Bada siku Islam. Ayamanan yan na so Muslim na didin makapimikiran sa anto na ipagukitan yan. Amapya. Ukapigin ito. Ada amapya, ada pakaraya gawa-gama, biti mana itu. Ini suwe nang gelebakan. Da marata banyak da mapakaraya. Nah ini saparian, Beding gulaw lah. Oi, da susupa kai. Umang ulama Swiss badi Swiss Islam na taruto. Kompleto. Did nami pugumanu. Itu sebab niya kaysa nasiyakin niya Salman Al-Farisi radiyallahu anhu qila lah ana min nisun qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla shay'in hatta al-khara'a. Ini pamangdor kan watiginu nabi niyo sulangwan taman hatta al-khara'a tamanat yan ko kasunod sa kasung sadid sila tingo maranaw. Udi na kasung saig. Napitero yakin ya Salman Al-Farisi ajal. Tingin ajal. Laqad nahana an nastaqbil al-qibla lighaitin aw bawlin aw nastanjiya bil yamin aw nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar أو أن نستنجي برجيع أو بعزم. Tingin langon taman na ini pamangdor kami nabi yami. Away. Kasabenaran ni sa parian kami uba kami psungur sa kiblat. Hirap sung kami sa disil udina sung kami sa egg. Balagid so kasanguri ron nagusto palukuri guru si ko hadisa. Away. Okay na siya malabitira ko mamamayas derpa kung malabitira nabasote tiba ba ano pa makuop. Uy, wined na mapya ko Muslim na ininingulalan na nga hadith. Inisaparian kami so kipo mo po namin kung kawanan namin. Udi nasok kapumupo kami sa maminus so tulutima na mga ator. Agi madakali ginagawa na rin mga guru so kaya sa ka pa mangit na kaya langit at inapianig. Napianig pag-usar na karo. Pumupo ka sa anta ka pumangit ka. Sa tulutima na ator. Aw maya ko mumakam al-hajar. Uli na so kaptin ganyan so tindago pa mao ator. Ito na yung mga ibarat yan. Tissue ariw. Taro to tissue, yung mga ulama, barat yan. Naad na mga ustad, di niya terima na yan. Okay, na ay aksan na lawan ako sar. Ito yung pinakamapya. Ito yung angka, di na lagi din na pangalimpyo. Okay, na isa mo pag-usan na ka sa utado na kapakay. Tama sa bilitan no, marata sipat, Kristiana tamangit, ari bilitan no bednutwa, marata sipat. Okay. Agu ba mi, pamangitan so taiya pangangaya man na
agi suman sa pangayaman nataya pangayaman nakanaba najis igilang tamiyagang wa iti pipikir sa igilang aw azmin udi na tulan ay talil ro mga ulama na kung nasutaya mga unta napangan ng ano mga watajin nasutulan napangan ng ano mga jin pangan ng ano mga jin okay na dalilaya sa Islam na kompleto. Hindi sa butya. Dalilaya sa Islam na kompleto. At yung pisulda niya ng ngotuwa kasong sa disili. Na ayaw panari ibanganganin sa nakapangaruma, kakaruma kapulok-lokos, uway, kasirin-siringan, kapagingad. Dan yan suldi-sudat na, dan yan suldi-sudat langon taman. Ino kailangan sukaba maadin makamuhayan sukukuman tingnan na yung mga ulama al-qada'u daruri lil mujtama kagi udi madin sukada na di pakamuhayan sa syariah yung mga ulama al-qada'u daruri lil mujtama anna ayya mujtama'in bila istithna'in yahtaj ila al-qada' sawa'un أكان مجتمعا إسلاميا أم غير إسلامي وأمر الشرع وأمر الإسلام القضاء قال الله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله gitu guru وأنحكم بينهم dia kuna ngakapangamuyan no qada kagi di ma so qada na di pangamuyan so syariah di pengulalan so syariah oi na daruri ya, anto ni mana daruri. Nah di kapag suka pinto di maadin su daruri. Berarti na sunyawan na daruri. Gitu sa pa hibdun nafs. So agama na daruri. So akal na daruri. Oh, so tamo ko na daruri. So na daruri. Mga dataro to. Di pakamu yan. La takum dunya illa bihadhihi. Nah gitu ba. Giya nga syariah gitu so agama na daruri. Gid niya mi punarenon. Na ay kakit niya na maadin so kada. Na apian to na said na tigo mga ulama kapagingod. Bila istithna adid na bon miya tabiyo. Kanabon tabiyo Pilipinas. Kanabon tabiyo Amerika. Basta ad na muslimon. Langaw na yung ad na muslimon. Na did na tiyabiyon. Bila istithna yahtaj ila al-qada. Na makikinangalan yan so kada kagito yung kapagamuyan ng syariah. Namatan. Lagi-lagi duka pergi ke Islam, ayah gubernur na Islam, antara gubernur na kenapa ka Islami, pamana demokrasi ya gubernur. Oi, ibarat yan. Nah ini sugu agama, amar al-Islam al-qada, kaya ini sugu Islam so qada, Peter walla wa nihkum bainahum bima anzalallah. Ayah kok kuman nakakiran, ayah beda nakakiran, kukap pinteran na so ini turun walla. Nah gitu so Islam. Gitu so ayah mana niyan? Na Islam. Okay. Sana miyakap giyong uto alala yung din kinagtan ng mga tablig na miya sampor na ro. Gito kay short bayan ng utay alat. So kad tumpiya sa nga dunia ay malana sa alungan na mori. Si ibu mapapadalam ko kaparati asyik wallah. Aw to aqida. Al-Islamu aqidatan wa syari'atan. Si ibu mapapadalam ko kaparati ak wallah. Galabakan sumay tumala suguan yan. Gito yung syariah. Alam niyo man ito syariah. Gibid na nga kipungulalan ko may tumalasugunin na muqayyad siya ko sunnaw nabi isasangkot ba nung sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ito yung sabab mga pagarikulay kailangan na sa Muslim na matarima iyan aya okit-okit yan maparat ya din kapag ibamang kiropuso yan aya okit-okit yan na sa syariah. Ititigi ni Sheikh bin Baz rahimahullah mang kabilat tashri'an sa din sa tumarima sa bitikan timbalian bitikan Ghairat tasri illahi wa rasulih. Leo ko kaya bitikan Allah gusto Rasulullah na faqad asyrak. Sa benar am yakapan ako to. Diyan kaya dimbel sa bitikan. Tara nga legislative, mga legislative, yung Senate, Congress, ibarat yan. Dimbel sa bitikan, nakinimbang yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu sa Muslim, na kailangan na apian niya kesuguk. Tinatawag nito na, piyan niya kesuguk sa mga lalangan wala, mga inisapar wala, na uban niyang pikiray, kapakay kami, akali ko Islam. Ibarat yan, nakapaginom sa pakaburg, arew,
Naso paginom sa pakaburg, nagiba ka paginom yan sa pakaburg, paparatay na haram, na daw makapir. Oh, gitu ah. Okay, naupun yan tarima halala. Namiya kapir. Nasa mabuso ko kuman, nasala ko kuman wala. Naupun ka tarima. Ako pa kaya ya. Upun ka tarima, tanong mo ya. Sige, min haythul i'tikad, upun ka tarima, ako pa kaya ya. Malagi di ko Islam, mas applicable po na ya, di siya dumade sa Islam, nayamanan yan na, niya kaliwa ko. Islam. Gitu sa baba kailangan na Muslim na matarima yan so at-tashri al-ilahi as-samawi. So biti ka no Allah apun sa emanan ng langit. Gitu ba agi mapipikirtan wa emanan yan na malo mapakaragi ratan wa gurutan wa yang kaya tashri as-samawi o at-tashri guru al-wad'i. Anto na imbida na nga kambiti kan pun sa langit, biti ka na pun sa langit agu biti ka na wad'iya inumbala na manusia. Ibarat yan na so tasri as-samawi na huwa majmu'atul awamiri wan nawahi wal irshadat wal qawaid allati yashra'uha Allah lil umma ala yadi rasulil minha yad'uha ila al-amali biha wa yuballighuha ma 'adda Allah min al-jaza liman ata'a wal 'adhaba liman 'asa. Giya ko na nga tasri as-samawi, giya nga mga biti ka na pusa langit ay numbalan wala na majmu'a maurwaya sa mga suwan wan nawagi na mga lalangan wal irshadat na mga gunanao ibarat yan mga gunanao wal qawaid na mga unayan ay inisugwal ko pagtaw aming gulalang ko Rasulullah ay niya ipupunulon akang galabakaon mga unayan mga kaida amma berat na kaida amma ibarat yan inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila agliga na kaido to basta lang na sarig na may tumalay sarig ka wala na isarig ka na kailangan nami ito na yung ako kirkon pumakasi ko hadith na mimulay kaida mo la darar giti mga kawid amari guro la darar wala dirar kapaminasa nagudinggam bela so kabinasan ibarat yan piyaman nakawa nga yak ito na di ka mabusubuso at ka sa tika paman nakawa nga mabuong tapatwiran hindi la darar wala dirar mga kaida amay inimbalan na wala oy ay pigi panulo ini panulo nabis kanyan akang galabakaon nagu ini sampay niyan so nganin ay titilagad wala abalas ko to pagunutan niyan so syariah nagu ini sampay Rasulullah so siksa o mga tao at subak niyan so ayamanan niya na syariah giti at timbalan at tasri as-samawi na so at-tashri al-wad'i so biti ka na inumbala na manusia na huwa ma yaktaruhu sahibus sultan dito rin guro ma yaktaruhu sahibus sultan sa kanyan sunganin piniliyo sahibus sultan nato natin guro sahibus sultan so napower yan power barat na sudah to sahibus sultan dato fil jamaah si kulumpukan ato no to pinili na mga aturan ay man sila ni mimbubal sa mga aturan allati yartadawnaha agyuti kasuswatira na minggulalan niran sa ginawayaran marji Allah maeran reference eran nimbalingan langaw na betadiran na roda nim pakambalingan na sangkot wa inbalingan na mga paraturan wa ta'amaluna bimuqtadaha na eran didudunaan aku kuyang petaan ko mga wit-wit agyong ko to inbalan niran ay man mga bitian nagya kay guru ay manan yan na malungkar kami perguru dawan tunay titwa kapakan dega kapakan bidatan sangka iya at-tashri as-samawi atau at-tashri al-wad'i sabi balingan to kay Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tigman na yung mga ulama anna ahammal furuq bayna siyasati syar'iyyati wa siyasati al-wad'iyyah tatamathalu fima fitali suat tigiran so mga unayan na kambidaan o siyasa syar'iyah yang kututika siyasa as-samawi
Agugyang kaya siyasa wad'iyah na matitimbil sang kaya pada bunga aloy. Pag nairon na gid ng kuto kabasang ka, al-ikhtilaf fil masdar. Bida sa punan. Bida siran sa punan. Bida siran sa punan. فمصدر السياسة الشرعية هو الشرع بأدلته الجزئية والعامة وبمبادئه وأصوله ومقاصده pag meron na gitu bang bidas so kapakapupunian bidas so kapakapupunian udi na punan yan gitigyan na giyang kaya siyasa syar'iyah na aya kapakapupunian na so syara so agama sekanian dinatigyan so agama ngulalan ko mga dalilian juz'iyah wal amma ngulalan ko mga dalilian na malagi di mga panto udi narangkom antawa karabray gusi ko mga principle agu mga pakasal agu mga singanin kalangwanan na si makapupun si kuagama dito ikatin sang kutwa kapakapupun agyang kutwa siya sa syar'iyah supmanatigen bainama alwad'iyatu masdaruha al-a'raf wal-'adat wat-tajarub al-bashariyah wa ma tastahsinuhu 'uqulu zu'amaihim wa qadatihim wa mufakkirihim supmanatigen so siyasa wad'iyah na aya punanian na so mga ada to mga tao so kaya tapanganira na di manggulaw la Pamana katatapang ano pa mau. uway mga panapang kaya tapanganira na miyang gulaw la ibarat na tira na game miyang gulaw la ro nakateso Ini tumumpiran. minitugumpiran kateso minisulbiran nun gitu mga experience ya Pamaka failure nagiki failure ran. Giki failure ran. Nakateso ni kita niran. Kateso Peterui giraw Giraw gitu. uway wa ma tastahsinuhu 'uqulu zu'amaihim go suatigian so pupakapian sa kanya no mga akal o mga datukiran udi na Ulwan to zaim. mga uluang kiran mga lidir kiran wa mufakkirihim na gusto mga lalantas kiran ikapamimikiran ay manan yan na ay mambuka titimbla nun na yung gaya siya sa wad'iyah na manusia aya dirun dito na manusia aya pakaantapan nun na sumambuso ka pagintaw o mga manusia siya kini Ibn Khaldun rahimahullah natiya na faida kanat hadhihi alqawanin mafruda min al-umala'i wa akabirid dawlah wa basharaihim kanat siyasa amaliyah au siyasa wad'iyah amayat tigyan kaya masuswang kutwa mga bitikan udi na mga aturan na isusuguan na si makapupuon ko mga barakal kiran mga lakiran si ikukapigingad mga lalantas kiran ikapumimikiran na ayabuntala na natigyan na ginaniptiruun asiyasa wad'iyah Politika ini buat na manusia. politika pito nga manusia uy wa idha kanat mafruda min Allah subhanahu wa ta'ala may manatigyan kagyang kuto mga aturan na si makapupuna suguan si Allah subhanahu wa ta'ala nagyuto tigyan iptiruun asiyasa syar'iyah udi na siyasa samawiyah Sa manutuguro na miyakan dia gia nga iya syariah siyasa samawi ya o. Namin belum na swalla. Na siyasa wad'iyah na manusia nanto na ikay pang binuto
Nagi suwallay mimbal sa nga siyasa samawiya na wawa muhitun bima dukka wa julla min syu'uni ibadihi. Nasama no to na suwala na kagaganggaman niyan so may tumala abtadu urip niyan na wawa daiman adilan na istidid na siyasa wala na istidid kay na mauntol adid na bon failure. Giti miya so tuari guru adid na bon failure ko ini betad wala. Giti miya mudal yan. Na gitu. Masusuayan. Nagyang kaya siyasa syar'iyah. Nagyan din sa agama. Ini bedaw wallah si ko pagtaw. Ini bedaw wallah penggelbak no pagtaw. Agyan ni titu siyasa diniya nafi'ah. Yan ni politika penggulalan sa agama. Titu pakanggaya guna ko pagtaw. Fil hayati dunia wa fil akhirah. Si ko kawayag-uyag kapagintaw si sa dunia nagusi sa alungan na mauri. Kagyagyan kaya di ka peluba ko kamapiaan. Na ayaman na kirksang kaya makhluk, ayam yadnon, ayam dirunding gira-giray, na suwallah. Na suwallah askannya ni syari'. Asyari'u huwa a'lamu bimasalihil kafah. Suat tigin so Allah, adimbal sabitikan, naskanya ni lebih matao ko kamapiaan ulangwan o mga tao. Udi na langwan o mga kaadin. So Allah Ta'ala nas kanya ni miyangadin, kanya ni tetandingan, kanya ni dinggira-giray, nas kanya bumambu ipatot, magembel sabitikan, gitu ipakapya ang kutwa mga kaadin, kagi kanya ni lebih matao ko kamapian niran. Inuniyang paninimbalan, gitu mapiakiran. Pamana saya na marata, udi na saya na apias sunjuk apa mimikiran na saya na marata ibang kapaparat kaya aswalla naskanya ni mianga dinagutetan dinga nagudi mama paar nawid nasoko subiti ka na pagi penggulaw la agu pagi kedegsang ko to ina dinuwalla askanya ni mataw ron lebih runa mataw nasingga ini begay ko lagi juga manusia adinyan keemad suamadan udah penmanggulaw la. Ini yang kesisip sudah mapayag. Ini yang katawan apa yang ginawa niyan na ini yang katawan ni Tito ipa tugumpian niya. Away. Na terima no matatano ra pamikiran. Nakagigi na suwalla na ayaw niya din. Ayaw din gira-gira. Natariman mambuha ayaw buhay tugumpian ini. Ayaw buhay tugumpian ini. Na ayaw malalagu siya politika. Na so politika inimbalan wallah. Uli na so politika. Ini bedaw wallah. Nagi so politika waga mana tamang udah penmitaling umamasa na kataon yung tugumpian niya. Oy. Yung utak kabasatan no kumya nga una. Aso Muslim. Na di ko pa kay iba niyan tarima aya politika naging kaya inimbula naging kaya tunabay ni. Berang-berang ataw. Aya politika kilala no Muslim na kaya siyasa syar'iyah asamami. Kaskanya na tigiya kini Uthaymin rahimahullah. Sumiyang aloy tanong yang una, ahu siyasatul haqiqiyatun nafi'ah. Ayat itu politika pekang gaya guna na giyang kaya siyasa. Udi na bitika na inambualan wallah. Walaysat siyasatul lati yafruduha a'da'ul islami minal kuffar. Kenapa ayat siyasa na bagiyang kaya inambualan na giyang kaya mga kuffar. Oy. Ayat siyasa kilalaan naging gai siyasa syar'iyah aya kapakapupunian nasi makapupun si kumyanga din agus kanian tetandingan aya ini mana mapagarya naging gai siyasa syar'iyah nagyaya din so kaya pangwarisi si kugelbak o mga nabi alaihi mussalatu wassalam sangkut kaya giraw Rasulullah so mga nabi nasiran hupakataling kita lingumayran so syara'i' minallahi subhanahu wa ta'ala diran di inggira-giray tasusuhumul anbiya diran di inggira-giray dikiran di inggira-giray agi yung kutuwa mga nabi alaihi mussalatu wassalam ginan din so khilafah ay manan yan nagyang gaya siyasa syar'iyah
Nagianan din su khilafah hamlul kaffati ala muqtada an-nadhar asy-syar'i fi masalihihim al-ukhrawi wad-dunyawi. Sudi kang gelebekah si ko kadenden mga tao sa ande manayai sisiran matagu agu makakadeg si ko pamikiran syar'i sang kutwa di kapluluba ko mga kamapianiran sa lunga na mauri na gusto mga kamapianiran si sagyang kaya dunia. Nah, ikadua kagaya na ino kapakatas buaya si ko ditanudi ka pa magusay sakwan mga pdamasa. Ikadua ang bidaniran na al-ikhtilaf fil ghayat. Diyan kay siyasa syar'iyah agugyang kay siyasa wad'iyah nam bida so mga singaniniran. Apta. So mga aptairan ng bida. Fasiyasatu syar'iyatu laha ghayatan ra'isatan. Ngayat tigyan siyasa syar'iyah na aden aptaian dutiman. Adna katitimbulan siya ko aptaian dutiman. Kuma iqamatu syar'illahi fil ard wa ri'ayatun nas wa tadbiru syu'unihim wifqa hadha syara' tatbiqan liqaulihi subhanahu wa ta'ala alladhina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yang gaya siyasa syar'iyah na adna katitimbulan siya ko antapian na dutiman paganayron na makatindig sutitwa syari'a wallah subhanahu wa ta'ala siya ko kapigintaw ko dunia o di na kapigingid. Ikadua, na riayatun nas wa tadbiru syu'unihim. Yung koto adi kang gira-giraya. Kasi siapa agu di kang gira-giraya ko betadu pagtaw. Wifqa hadha syara' kinanglan na makaayon udi na mikakadeg si sagyang gaya agama minitaling umaw mga nabi na sampurnayan na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa gitod ni diking gulalan sang kutu akatiru wallah at tigyan manaya alladhina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Siran utu atigu wallah na amay kapakambukan na nami siran apugintaw siran si ikulupa na ipumain bigiran su sambayang na tunay niran su zakat na ipsuguiran su mga pipya agu ipsepariran su mga rarata walillahi aqibatul umur. Na supakata na ulang wanubetad na sibunan si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Uway. Bainama al-ghayatu fi siyasatil wad'iyyati tahsilul masalih ad-dunyawi faqat. Dunyawiyah faqat. Ngip man nagyang gaya siyasa inimbala na manusia na mauumpong udi na mauuro so mga singayo yan udi na singanin yan sa asar ka makwa udi na sampain so mga kamapiang ko dunia sa YouTube kana ba na mapipikir yan nakapagalungan na mauri na da mala sanggilan yan sa bapian to na penggelebak niyan kaasar ka makwa ang kutwa mga kamapian Atim na kan dunia so tasri al-wad'i tahsilul masalih ad-dunyawi faqat ayabu at titilik niyan na ando manaya ikakuan yang ko mga kamapian si sangga iya dunia. Yang ayat kitab sa natin amal qawan al-wad'iyya fal jaza'u fiha dunyawi maddi dabun ukhrawi. Nah ikatulwa mbidaniran na al-ikhtilaf fi mafhumil maslahatil muradi tahqiqiha. Suatigian suka pakam bibidairan si isang kuto babentakan pagumpian udi na pakapian. Famafhumu al-maslahati fi syar'i yatamathalu fi hamsati asya. Diyan gaya siya sa syar'iyah na aya babentak niya na pagumpian yan udi na pakapian yan. Nagyong kuto ad-daruriyatul khams. Diyan gaya siya sa syar'iyah na aya babentak niya na pakapian yan. Nagyong kuto 5 betad adimi penderay nun siya ko kapagintaw la taqumul hayatu illa biha
Da kapaka kumbakan o kauyag-uyag. Udigi ito. Na masyap. Agi yung kutu alimatiman. Asipan sang kutu akasya paro. Nagyuto so isa saraton. Na di maka yung kutu alima. Na di maka supak agi yung kutu akapunggalba ka sa kapakapian yan. Si kumangukit o syara. Di rin makaliw. Uway. Hindi tira no to na siya ko agama. Uway. Giti bundalian. Nagyuto so al-muhafadatu Ala din ala din wan nafs wal muhafadatu ala nafs wal aql wal muhafadatu ala al-aql wal muhafadatu ala nasl ala an-nasl al mal. Kalima sumal. Mugiyang kutu al-muhafadatu ala al-mal. Ila ko na supda mga ulama na piyakan mera na suerd. Su'ir da gusto nasl. Gitu. Ada mana isa mga ulama tigiran na muhafadatul amal. Amal. Muhafadatul amal. Na sama no to, yung kutu agama, na aya sisya penian, yung kaya syariah, yung kaya siyasa syariah, na aya mala siya penian, ababentak niyan, wan demana yay, katugumpian yan, na paganayron na agama. 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 Ginande arrangement yan. Paganayron na agama. Agi yung kaya agama, na priority ya. Di ka pa kay iba mindiray nun sa agama na masyap sumangapad. Agi yung kaya mga padasyapan na Sacrifice nun pan. sacrifice nun. Asara ka makamuyan na. Padasyapan na asara ka makamuayan. Agi yung kaya ato na ba na kasi siya pa ko agama. Ibarat yang guru. Uway. Na tutunog so hifdud din ako hifdun nafs. Siya pan siya agama gusto niya wa. Ini sugin sukan jigad ka din alay kalimatil lawan mabugir sa agama mo. Na uginan mo puteron sunyawa. Koto puteron sunyawa nati sama no tunati nati di bumasyap sunyawa na agi so hifdud din na muqaddamun ala hifdin nafs. Koto bada taruto. Man na niya naging kay agama na ayaw mo na po na siyapan. Na ikadua naging kaya ginawa. Giyang kaya ginawa. Ugay na dia ya kepakai. Uba kalapis yang kaya agama. Sami lapisun na suginawa. So agama, nap-sacrifice nun suginawa. Bilang yakinang lang. Amay ka kekinanglan o agama suginawa. Napia suginawa na kesumbali sa ikukuan. Agama. Agama. Udi namay ka kairagan. Kebinasa so prinsipul agama. Nagyong utaba sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ko Muad radhiyallahu anhu. At tigyan na la tusyrik billah. La tusyrik billahi syai'a. Wa in qutilta wa hurrikta. Ubang kad tigyan binasa sa tauhid. Tahu ba kapan ako to? Ubang kapan ako tun sa Allah sa may tubo. Bapiapan biuno ka. Udi na totong ka. Kailangan man ito. Ito man na niyan na so agama na priorities ka niyan asya po siya sa syariah. Ako pa makabapan kakailangan so ginawa agi ito mambusoy sa asisyapan. Napakatugan agu punggaston so tamok sisang kuto agama kasara di kairagan. Bapiakat tigyan biuno. Uli na tiyotong. Bapiakat tiyotong na ubang kabinasa so tauhid. So paratiang ka ko tauhid. Di ka din pun ako to. Gitu mana to. Ikadua na siya pan so ginawa. Ikatlo na siya pan so akal. Ikapat na siya pan so ird. Udi na nasal. Muriataw. Mga muriataw. Ikalima na tamok. Ikalima na. Ato na ba ni so kasya pa ko tamok. Na. بينما مفهوم المصلحة في السياسة الوضعية يتمثل في المحافظة على النفس وعلى المال. Sanggo. Yep man nagyang kay siyasa wad'iyah na ayabuwa pupuntar yan na siya pa niyan. Ayabuwa pupuntar yan na siya pa niyan. Napaganero na sugi naman. Sugi naman. Sa din sa kapaparo ginawa.
na yan di puntasan akal. Malagi do makasubra agu mga lawan si ko mga tax ada abenian nun pakaaranan. Parang tayo na mga piyas o ginawa. Mga piyas yung ginawa. Apian to na kaya pakukit yan. Apian to na kaya pakukit yan. Kasi ko kipapantagan ko mga prinsipulo agama na kanabanian ito awi diakal. Saka mo ito mambuso kasi pa niyang kutamok. Tamo ko. Ay abu pupuntar yan nandi mo na masyap sutamok. Makala-sutamok. Nauriba, buriba. Malagi do makaukit sa periban. Udi na may pangalampas. Ay importante na masyap ang kutwa ginawa. Yung kutwa kasyapan yan si ko mga padsan. Ibarat na sukasya si ko nasl. Sukasya ko arab. So kasi pa ko nasan nakapangarumabu. Fahiya bisuratin mahduda. Mahduda. Kaya niya natiyan mana na makampat buunan. Isisyap yan nun. Makampat buo isisyap yan nun. Da ba keto na mala awida akal pamikiran. Si isang kutwa kasya pa ko nasl. Udi na ird. Yung kutwa mama tabi na yung kutwa mama na ikasuswatihin na may ilay niyan so warisan yan, may ilay niyan so bapiaso karuman yan na may ilay niyan na makasusubra yung kutwa ipapantag niyan kung mga padamama sa lakaw ka niyan na kagya sikiran na kanabaw tupawing kabantugan ito kanabaw tupawing kabantugan ito ayan yan mana yung gaya siya sa wad'iyah na ayak ka adna ya na daunang kuta wazi' min ad-din daunang kuto at pumimikiran si ipakasusaling ganata si kukapagagama udi na agama na ikapatap dem bidaniran nagyong kuto at tigman na yung mga ulama al-ikhtilaf min haythu tabat fasiyasatu syar'iyyatu tattasimu bit-tabat fil mabadi'i wal usul allati tura'i masalihan nas. Yung kaitigian asiyasa syar'iyah na sisipat. Pad bidaniran agugyang gai wadai. Siyasa wad'i na giya na sisipat sa kanyan udi na tetandaan niya ng kutwa katitik na si ko mga panagay na nagu mga pakasal isisyap di kang galbakasa kasi siya pa ko kamapian ng mga tao. Wala takhtalifu bi ikhtilafi zamani walal makan. Kanabaya pagkalinalin. So mga biti ka so mga una yan ubiti kan yan. So mga una yan ubiti kan yan na kanaba pagkalinalin. Si kukap kalinalin o mga masa agusukap kalinalin o anto na ba na mga darpa. Yung kaya mga biti ka nang kaya siya sa syar'iyah na titik na ini adirun pradad sukap kalin o pupakakapat ko parinta. Manan yan. Na kanabay gira man ito ayam yung kakapat ko parinta. Na upamakasisag yung gaya kalalemiro na so sabala party. Na uriyan yan, nakiasambiyam man o sabala party. Na daan na nararadiyan. Si kukatitik na o siya sa syar'iyah. Kaso siya sa syar'iyah na di mapugalin nalin. So mga una yan, mga prinsipul yan, mga pakasal yan, ang bubakan. Bubakan sa kanyan. Apa yang tadlib ka dato? Oy. Ito. Bapia antay miya kasambi ading gira-giray. Liannaha taqumu ala ahkam wa maqasidi syara' wa huwa baqin wa thabit. Kagis kanyan at tigyan. Nasis kanyan bubakan si ko mga hukuman. Agu mga singanin asi makapupung ko agama. Nas kanyan at tigyan natatap agu lalayon. Adi mapkaling-kaling. Bainama siyasatul wad'iyatu syari'atut taghayyuri wat taqallub la tahtakimul mabadi at-thabit. Supmana tigyan susyasa adin bala na manusia. Susyasa adin bala na manusia. Na udi buka kagiyam mimbalon na manusia. Na tanto amaga na kapkalinalinian, kapkaklikalidian. Wala tahtakimul mabda at-thabit. Na dabanian titik naan a prinsipul di mapkaling-kaling. Oy, kagiyagal ba ka manusia? Bal
tasiru ma'a lugatil masalih allati yuqarrirunaha. Ayat titu masuswayan na sadna kisa kilay kekuaan ko katugumpia kepurunan udi na di makambut ko kapemimikiran niran sa din sa di makambut ko kapemimikiran niran na kepunan o diren di tero na kamapian diren di peluba na kamapian na diren di inggelbakan dirun di merarad so mga baya ginawairan dirun di merarad so kap kelinalin umasa dirun di merarad so kap kelinalin tutandingan aya importante na aya penggelbakan na tahqiqul masalih ad-dunyawiyah bi ayyi wasilatin kanat diren diinggelbakan dinian diinggelbakan ande manayay katanto o mga kamapian na kadudunia isa apian tunay kukitan ikalima kang bidaniran na min haythu syamul fasiyasatu syar'iyyatu tashmalu majalatin kathira dia tiga na giyang kaiya kapakararangkum giyang kaiya siyasa syar'iyyah na mararangkum yan sumada kalabatan ayamala na giyang kaiya siyasa syar'iyyah na siyasa fid dini wad dunia ma'an aya dinian di kang gira-giray na priority so agama anda manayahi katetagumpiao kapagagama na iraraksian so alungan na mauri iraraksian so dunia mana niyan na alungan na mauri aya dinian di gira-girain babentak niyan nanda manayahi katagumpiao mga tao si ko kapagagama na iptagumpiairan untuk alungan na mauri naguso kaptagumpiairan si saging kaya kapagintawiran sa dunia aatur niyan so kapagintaw o muslim wifqa aqidatin rabbaniyah rasikha asinian paka ayuna si ko panagayanan o di na panarima akapangin Tuhan ang babakan di mapkaling-kaling panarima rabbaniyah kapangin Tuhan rasikha ada abanian kakeulin di mapkeling-kaling gumanga simba mahdudah mga simba wa ibadat al mahdudah wa ibadatim mahdudah mga simba tatamanan Tatagun sa mga taman. tatagud sa mga taman ay manan yan na kanaba so kapunggelbag ako simba na sa kepikir ka di kaskanyan na kikatatamanan apyan naman na agama ayad na mga rayaguno pamana tigyan na lima timana siyang nga paliwag tauqifi giyanan so tigman na yung mga ulama sa tauhid penggalabak nang kaya mga simba dua timan ni syarat pagandero ng gulalan sa para tiyak wallah dito kapag ikhlas ikadua na gulalan si kukito Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ipitiro yan at tutuloy kaniyan sa mga simba kikatatamanan na dinian diinggalabakan ng kuto alangwan na penggalabakan ikapyaw mga tao si kapigintaw sa dunia na gusi sa lungan na mauri bainama siyasatul wada'iyyatu qasirah ala majalil muamalat bainal afrad wa bil qadri alladhi tantazimu bihi hayatuhum wa tatahassalu bihi masalihud dunia faqat ayat 3 na giyang kay siyasa wad'iyah na mau urubu ayah si eko mga betad adikan duduluna o pagelteltan o mga tao madidiyo ka si sangkuto adiran di kapamimikiran na sa diran di katurun tanur ako kapagintawiran gugyong ko to kaparole mga kamapianiran si kudunia si buku dunia uway mana niyan na kanaban niyan mararangkom so alungan na mauri kanaban niyan mararangkom so kapugumpia iko akida kanaban niyan mararangkom so kapakakadagu mga parangay si ko mga parangay ay nibedaw agama Islam ika na mapad akatitimbulan sa kambidaniran al ikhtilaf fil ihtimam bil akhlaq so tigyan so kambubakan si ko mga paparangayan na mapya kababantugan kasusya sa syar'iyyah
na bintuwal laso para ngayon Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kiyagiro niyan, innaka la'ala khuluqin azim. Adda para ngaya itataksyan. Aso Nabi sallallahu alaihi wasallam napad sa mga katiruyan na tiyan na innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Fasyasatu syar'iyyatu ta'tamidu ala mura'atin majmu'ah. Ala mura'at majmu'ah minal akhlaqi wal qayyim allati amara biha ad-din. Gitigen nagyang gai asyasa syar'iyyah nasis kanyan bepasud sangkuto mga parangay, mga gelebak, mga parangay dedebiatan agyuto so mga tititua parangay isusugus kanyan wagama. Sagiyong kuto akapenggelebakaon narattaba ajran alaiha. Pian tagyan ito mga balas. Ini panguyat yan, kakagian di pa kaliw sa manusia. Sa ayabu, kedig niya na parangay na, so parangay hindi badagi ang kaya agama. Bayna masyasatul wad'iyatu tahtammu biwad'il qawanin bima tandimu hayatahum wa ta'amulatihimul maddiyah wa tatruku lil afradi hurriyatan kabira fi majalil akhlaq. Yep manatigian agyang kaya siyasa wad'iyah nayabu aawidan niya nakal nang betad kanyan sa mga bitikan udi na mga dedebiatan adiran di tenut tanur nang kuto kapigintawiran kauyaguyagiran diran di kan dudulu na sa maddi siko material na inindere niya nang kuto pisya katawan udi na piabayaan yan so pisya katawan askanian na bubukaan sa bendut udi na mamaradikaan si eko kaulad asa din sa dinyan ding gulaulan. Berarti yan nasuata naraut na idad nasan sa suwan yan da misa sangkuton apa yang kap kailaya kiwarisan nun nakagyak na ba ito pawing kapenuto sa mapi aparangay sa sawaan yan so aurat yan si syurpan babay mama kagia penutu sa parangay bubukaan siya nun. Ayan yan mana na ayak at tiblaya. Nagyang kay asya sa syar'iya. Nagyan siya agama. Asulangwan taman piri-kiri kuba nakapagintaw manusia na ada mga bitikan agwad na mga aturan na inibtadiyan na dirun meliw so siya sa syar'iya. Yep man nagyang kay siya sa wad'iyah na ini kumpas mambuya ko kapagintaw ay pluluba sa kamapian dan yan baluya sangkut sa agama sa din sa kapwa kita kakeparuleo miya pikir yan na kamapian na kanaban yan sangkut may kadag si ko syariah o di na may kadag si ko agama kabiukaan yan sa bendut sa manusia yito ang kutuwa tarif alalayon keluyo demokrasi. A government of the people, by the people, and for the people. Mana niyan na tarutop din apiakang baya sa manusia. Asal din sa kepikiriran na hikapya. Na giyuto'y penggulaulaan. Giyuto'y bantuan. Giyuto'y kalbihan. Wahada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.